Yamra back to I say obi free sing ni ma ofa akra edinachi. Ha no atete no. Nti why na o fa no say oh we dey mema ono so anya din say de nyame adom me. Oh, men can say Yesu adaroma through me a lot have gained. Okay. In the movie system. Okay. Through me and you know it. Okay. My head for the money went in. Men person mebubodin. Okay. Because none of them has sat in front of a camera, either TV or by social media means, to applaud me. Wow. Or shown this thing appreciation. Yes, a gratitude. Say okay. Nyame nshira Salinko. Enti nyame nshira me. Okay. We nshira me dada. Enti mi nya obi de obetena TV so abo me din. Me yo okay. The one mu me din no nyame nshira. Okay. And a year ba ena me be ya nyusuka na me ma driver ni say oma obi says scam so oma is can't driver ni the man any panic and I was like and ko say driver na catch and say bra na ote akire no but me ye me sunsum mu adwuma. Okay. Enti sunsum mu fo ni nim say Salinko ne ma driver and the man no tinye nipa na onam ho me ye me mo anti nyame na nenim me trimu asem tinyame ne sha so I can't mention names, they know it. Okay. What I say obi be fele say but at least on say obi o ha betimi aboni din say oh asomesi de oboa me kakra ekwan se ne wo fa so na o kire omo a na we bua o na we be see say na on the omo mboa me de on say wo waka nti bia o me so me try say asomesi me de ne be nante we sanyo omo sa na omo hom so ko interview bi on be bo me din ko interview on be bo me din de obebo fine de on amone wa amodo obi be kasa oboa wa amoa obi enti na ontimi me oh men can say nyaminim. Okay. And now I'm young grateful until I'm so bobo be dey. Until I'm say me here me na say okay. In free nipa ho. Ti wo hwe Salinko still wo system nim. Okay. Kwaku Manu beto wo adwuma nim. Oh pa. O waboa no kwan bi so da. Oh pa. Kwaku Manu ai. Maboa Kwaku Manu pa. Waboa ne pa na kwan bi so. Ah pa we. Entina make us a nipa show appreciation. Kwaku Manu ne guys bi ne buy. Okay. Guy ni say ba ko anya stroke. Otumfo na say Kwaku Manu be kan na. Okay. Nipa ho so obi ma just one step ma ko share wo nshira appreciate that person. Okay. Anu ko to otumfo we de ka flow mpa chewa. Oni Kwaku Manu mu ne buy. Okay. Otumfo baby am to nenye and there are two guys omonso wo kaneshi baby a so fu kira bosom ta ye ne counseling. Okay. Enti se Kwaku afiri ma bedru ne timisi school si adan si we ya na wo bisa ne ho se why ne mam sa step na ene me di bedru ha ne ma sign ma foforo ho a metimi bo ha nso nye wo de afodin. Okay. There are a lot of people who knows more than he could have done. Okay. Or he is doing. But who gave them the chance to move a step? That privilege. Privilege. The me make us a people. Lewenso ever told. Pa. Lewenso abwan. Pa. Also kojom so ne nsa say no corset aduane amedie no. So otie me obehu. Me mo the man God those time here Salinko. Na ye me men kan me mbom free high ranks na ejako nanama. Okay. Me se edu bela samuamo me ti me de na outsiders no frame nti ubusa director Batman. Okay. Richie a friend saying Azaya money ade me wo frame ya me say oh me de akwala bia ba we good. Okay. Nti you no lo we bet me de dance here. Al wa dance here. Oh, ebia no wadi nkoma adamaseda. Be on say make us say they should sit down and analyze. When the mom is a step we are
me move ye ne me shebreni me da bia ntimi da so krisafo ase. Okay. He gave me that opportunity. A year ne timi nyo ba kama wale ebo blanca kran timi kura hand dan ya light eba dia abuchira kwa Yesu adaro ma me dia abrocha kwa dem hu passport I mean na my shoko mu afa papa ahwefo ohwe Salinko passport ma mu afa nyame ahia na wabobra mami mi nkasa anyesa Ghana fo nim kasa because sen but on this there bia me papa kro wo me a wanhwe me aya meka okay said ye be ya papa bi wo de betu ne hofo me papa bi a me hia bia wo ba na sabi woni bia am ka cho so simple akra fa hwe oba no obetima sole once ubuza director Jones Ajima me na me introduce Kwaku Manu. Wow. Kwaku Manu be eje ko ho betua ska o mutua 1.5 that time now wo me na senior man okay ko eje ko beti ne tete mofra ye na ne eje ko nam eje ko ni mercy mu ne di nkomo na me maka ho bi nti me no nze Kwaku mu ye me age mate nti obi o mu to no mu ntimi ni nkomo ni bia ye nya concert for because ye ne ekobo mpaye okay ye ko so fu obi ni mu ozo mo mpaye man ni ntimi ni mpanyimfo no kra nkasa bi okay mpayo enti se me presa akwanya ne dia na fe nyame ama nyansa se boye oto ebo modern wonti mfa na no nto papa yikura enumu bi na omu kogina camera ni mu a wanya de ego to talk and deliver. Okay. Kwaku be ka che me na ma Kwaku Manu adwen se Jones wo na yele yesi aso ni mu ko me na nam Jones wo ko yesa ane ma. Okay. Na me Kwaku sa privilege na abusa Jones me nkasa this time me pese me kasa nyame ewo obi afa nti na no obofo asem bi ode betum wo se so obi a wabo a open no okasa no okasa how. Okay. That's why he may see says Salinko are not there a bit my page a bit my day. Okay. Akelo because he has done something in your life. Now you used to elsa kwatafo du ya there. Say ba akopena o se na nkono aka no he was worried. Yeah. Enya me hame we Kwaku tie be me nyina ye ko ye social media be nye trend na me but it's something and say boy be friend free kuma say na say bra ya boa bebre nti wo talent afa gina social media o heti awko. Yeah. The guys will be friend will be way back say that time bacho mo na mutwa movie no say I say bacho mesenka mo de metwa bi I say farm my phone in the camera never try. I'm not trying to tell say I'm a bra penny no bia one day obeka there but nipa o ma move steps way say move here to another place now ko hu shine in there. He's a big person in your life. Kwaku kojo minka so omom namase but nemo omo appreciate e be ma afoforo aboa afoforo be mi hia nti e ba sa na bambu aba omo obi ana e ma ba mu de sese ne de e ba be si mebusam e ba be Ghana Jesus me nko mata alin free America Ohio and flyer to New York Emeda Hotel 2 days Marriott Hotel 2 days. Oh, 90 years high school old students in a book take it in a mammy. Okay. Na me nua ba ko Virginia Ben. Because in your book to na me mfata ale ne mra na betam na fatwa na kwehye kumase fatwa simechi na me kwaka wo se umpia me de be ma ne so na Ghana for say anya agreement. Sablet TV so be agreement. Internet no blasu bi em anya Ghana Jesus na be agreement. Nipa ya de osai you want say killing. Okay. Intermediate through this no. Emwa be yoden. Emwa ne de. Oni awa ba yehia na ye nyina ya ye artist sem so mbetu obi. Okay. But who raise obi no. Emwa. Emwa akwa was nipa nya obo nipa aje. There are a lot of even the directors abeme Salinko medu omanimu a omagina ye producers. I helped Kalimode Ventures. baby was what to me
yi me free system no 1.5 year. Wow. Na me interest in that, but nenya me me go me kai say way back no e be gina market me me na me artist nkari mode mo boboro ayi wo yase o me PS yes ane ventus money ane PS african mode sinibi kan mode aji mafiri. The entire ABA you freeze. I met a story be about you. I think say almost say na oba set so a. We are just can you have me say be a bisika so chain be a. If you say ube twa na timi twa once no agya we are. But now yes so ya dey. So we are na bisika na what's so bottom. Yes oh scan there. Ogya unya twa once no me twa me bra. Utimi read. Yes so read ni scan. Oh my bottom. Oh my boy. Kwasi asa unkwa. Ambwa. Unse kata rebesi he woni kwadwo kansa de em say adwuma ne mo de chen maketua. Okay. Ye kwset so a no anso ne edi nkomo e bia azo mema e bia 500 cedis mema 700. Okay. On de me tell. O se bia send bi. Ebra. O so ubedura. Okay. Entu ko kwakodu set ne so na wonim so woni na kanti obetua aka no watwa first day second day was scanner ba okay it is na me ntie bia na obi afre me ma won delay me sa ti de watwa no fa na me kwa no esa so dey as well say sini me say ne say woni ma ya agreement o se bla me bedru ya 2 days 3 days cash in my okay. On se fait yeah ne free on one side. Oh, the obeka se me jiska bia wa bottom. So yeah, the materials say oh Salinko we be twa be 3 cents amount. Na oh fuma no do sika mo. Omo boa. Ya me nyame ye me star da. Na me yesi. Na nya branding 17 na isa. Me. Oh, the branding there. Me branding there. Me na me asamwa maika afrani. Ena chere me hotel da. Okay. Hotel ya kombom se teme. Cause adwuma na bi wo kra na obekọ akwa o muntua woka. Okay. Be ye ne ye do wa adwuma nim. Be mi hotel de o se me da fi. Be jojo de. Nti no obi ene o ma mi ska obi pi o me kan kire me. Okay. Bi obi pi o me kan kire me. Me wo na karimode ma ada artists ska me o ma mi bi nso me kom me saba. Ti say nipa we yesi ya ma. Nti den na o ye we nyina ma na den no o ye so o kilo. Oh, killing me 1 year, 1.5. And I'm saying today never ma adwen aba ne trim say first na na ye shutu a ade a ewo ho ne say uko shutu a mo fre bibi ayi. Omo fre chatis. Okay. Ndi chatis no. Master edu nenim say din. Me am a boss. Master edu me chatis no. We be a waf script we afro we data we afro. Enti unse first na sini no obi kura timi de ne de bebo e bia wo shutu a obi de ne de abebo the same town na we twa because of artists and regulations. Okay. Just one ye bibi sada we ja de onse no we senior man. Okay. Pe ye nom de me che wa nom ne ada once aminim na amintimi mu body ne de twa test de ne ati azo na wem so minu am azaya set so wazo aka ha two since be ne nkwen nene ebia ha ne etwa obi bia be force into bisa data which na we utwa eje ko ha many since ebia which so we try na be 5 senior no why fast no to car no wakotwa e wo aba de bia utwa ne afro no de now we utwa ne afro go adruso na data but see to dia no mi didi aba. So now we are chatting. You are chatting. So the big carry the chat is no. Na Mr. Chumesi, kwesi Chumesi, the one year stroke. Na wo shoot. Unsa sa time na no wanya ne stroke for front. Na wo se nyina eboa no. Tu ni ska de a for wa hoden. Ehobwa. Tachenti na karimodin su utwa Kwaku Manu Lilwin. Afi na o maba foforo mu gina mu no. Se senior man for the agya. Ye wo mu bet ya call level grounds. Enti no utwa mu since ntimi ya me monitor Kwaku ekose was wo ye try since me ade ekose was ye try since
Oh dear meche. Ntene Kwaku mu da ho ama me hu. Wo te se abo me din afrem na me ntu ka anya den. Emra. Dem say sin bi na wo se me wuram na 80s na ye ma asem timeto ye. Edi o ne ha ye ma Salinko mero. Eno e ba adendum no. Eno nso na ye koye case. Me ba na mpacho. Uni aseda. Uni wa Salinko. Say na de won high artist akwa bi was high spiritual as highly spiritual. Uni aso yi me free. Me bu to dwani ade nyina. Wow. I'm so aka. Mati. Kofi. Switch it to am we hwenti. Meko owo ba tani anye ya. And I do are hoko. Ti me koy na mpempanyimfo bi ye pepa acho na akwa bi yima. A me no mu nyina wodamfo bi wo no. Nsi yima. Munim hawa. Na me na me so a. Me se kwan de obi biem obi ne wo ka ho asama mo ma ne nkasa. Okay. Damfo ayi karimodeni ni nua starte sini awa azozo mabonti wi ma otena se ama alaji a stop me azo wa nya de ne nam se adwuma ne mla ne de ma anya de ne mum omfa nche wo de wonyu su me biem kra na obi de me sini koma na e ma ne nka se oyi Salinko ye den efrim am se ma so wan ka bia nyame wo ye nyina se wudidi. Okay. Aduane se bebo me de a bebo be minim de ne nyame ma na ekro manon kele nipa wo ni mo yi nipa de na hina oretani wiase ye honhom enti na wiase obi se menyina me ye doctor na wasua so that your dream will come to pass. Dreams are like gallery. Okay. We see it as a picture, but later na nyame ama na be reality. What you say? Nti se nyina ye hunu dream na so ma me hu a cause we didi remember kalmolde ye boga wo jaisi ni ya editing na ni me so fa na aso ani won so wo ye cratch ni wo ye guy nti won so ti wo so gina nche no obo ne bra to aso what you say no be wo be so asem ya mete he ya me mesoa na magina ye ya se me komeni. Wow. Nti sanet ye minia ubusa question na sana baya o man yi o film e man yi me film 1 year me de na enche me se obi oiba o se Salinko ko yi ni film we de me kwa o Kofi Asamoah de me twese ni bi kura bi ase kama bi pa wona ye afi na no no nso esua directing one Kachi Kwame apia me ko twa bi wo mo ko ya o se ko yi azozo. Wow. The film nam se rade se bra we so ma me ni didia onso hwe no na ne ne nkomla ti awrade mla me report to dia asem we dey are ho dia be nyame adom me nwui tina me da bi am try TV so am da Father Dixon as I was share yes me da so boni din. Okay. O be bia waso me mu di me heden adru no I'm well appreciated. What you say skania obren ho asese. Oh the father de eyana mboni dia o Salinko memo beti ni party obi ma outra bode bia what you say it is new phone yes all right Salinko and I'm guso and na etwetwe enkomo e wa no ye the wadwe enko back to kumawood what you say because you say no ye pese Ghana for no ye appreciate ye ya de na ye sa so ye movies nim back. Samo nyameche meka ne say oya prophet and say evangelist samo nyameche e the revival of kumawood ba ofo aso man ne de wa ampena asem na wo obotaye bintia. Okay. Mr. Nyameche de in sine form. Okay. Come kai so ya university from Poly with the flight table gidi bishia reporter nyina me no ko me dru kuma so wa ho pepra na wo pese wo the bar program of friend me hina me wo abrochire hin fan ye day billions of dollars business I will just come o twai wo friend me bet a kire ye ayi bi me de to me status. Okay. O ma a kire twa ade bia no papa ne be ya me ho a me posti. Okay. Me posti. Wow. Enso na me ne nkasa obe frame me posti because obwa foforo wa boa bi no wa ma abra amanfo abra boa agina ye
what I say wa bo bi no papa same na me nshira Okay. Evangelist every be one kumawood platform ni nya asem keke na mo South Africa the dampemu anam se daddy when ya yourself ne de cases we are na baba anti try na solve Salinko umwade kra why some kasa cha nam se hai when ya fa bible ne de Yeah, why some say obetwere nti you want to ne twa me papa me penasem okay. Why ade so revive wa ma me kura me ni age me kon ado Okay. what I say wa ma me kon ado pa say Ewurade nso be ma na gina ye so onyini nwie yeah papa wo onyini nwie who cry like adwena danitu no wa mu na mu nipa bia okay na nyame nhyira bila samwanom ne mateda sare mo say papa ne fro omo a omo ko bila samwatitu nyame nhyira ne pa cause we have build pedigree some kind of criteria and so on ne pedigree baby or level na watimi bad down na papa ne frɛ na okokɔ ye adwuma no na minhyira no nti then now be catch Ghana for about this me ne catch lo say eba o mon kɔhɛ na say sinino sinino nim sa asɛm aye catch David amane tatangaza now be catch so I am the bia serious and exactly one thing is mama ye nyina ye nso okay Ghana for na mo pay asem nko so am pay asem okay Mr. Kwasi nyame chesa de kumawood no eba Awurade na anim kwan e ode ebefa so a ebeba abesom fie na agemani okay concert for pa de ye concert for MTM ye concert ni pa oni ya hweye concert in the tree concert na ma me ba ni ko school aya na omu brusa am si teacher ni no me ko twere me mandi na mka che teacher nsem so me musa adwuma om papa ye sa obusa abrofo ndi om betima aka na ni tree no say me be wo be kan say o papa ye concert ya ni tree din and they say ogumeni was ndi yesere mu kumawood na sa aba ne de monyi yentum okay na yenso ebe kosoa ya mamwa mmoni aiden aje say ye kumawood yen enye kumawood TV o David say we no mu na nka mbebisa no mu create platform bi a mu de begu ho ana say ebe CD na pen drive one thing is I want say we akoye individual for now which is Mr. Kwasi Nyameche say omo maka no be support na ewi ase ye wo leader ntina mka so omo kele eje ko omo atofom okay ye wo leader okay this omo maka ni nyina be support no omo nka say ono na eye na de gu ne ba bia obetima bie channel the cat channel anye internet channel okay be channel bia obia betumi afa so asa begina ba bia na wogina I mean the producers okay minim so what ma channel bia at least ye nyina betima sa afa so a ye be sa geni in fame back and munyam ne de ho but like adwuma no mu ahon keka ne nkoso no okay ye nyina de adwene ma Mr. Nyamecha bia na nyame na lead na oso wonsa amfa bibi nye den emra Kwasi Nyamecha na ebie mu ma kumawood ye kumawood to no asa akofa we aba mesre producers directors actors and actress so mama ye nyina ye mfa ye ninsa anya den enkom enye se bia wo ye content crew okay nti na what you say ye de ani kom e bia na obie kwan bi safo abi kura na obetima bie kwan aya den amai okay one dey mention all right yene honorable Salinko and educate enkomo no medin e Armstrong Poleeno ade haso e Poleeno Multimedia so subscribe here wo hwere ade pa because here the exclusive interviews and bro to subscribe and click the notification so that anytime we drop any video bian ubenya ni straight yede nkomo no ABC nti honorable final words Miriam da say egusu ayeye boys abre wo UTV Saturday bia enumere 7 okay na etwagu okay obi an konkohwe because
menka ne say comic series a echo sponsors nso momra UTV no obi ati UTV as sponsors I am say ne board den bebre but o frame a metro kwan be fa so abebo product advert e wo UTV 0246 82 85 60 0246 82 85 60 memo wo hunu kwan a be fa so a osika enso wakwan krokra na obeba UTV abebo advert na wakosro na business mu abie atre ana say nso dey drink am dey buy friend Omega instant chocolate drink ham pass oba wa mrem because very nice nanko sem di beba me bro measure that bro one box ana Linko water so ho a o frame me number na ebetimi a supply will be na unso why okay na nipa no o Kumase obenya Linko water ana for now they nyandru Kumase they say they Cape Coast and Accra okay and adofo ye nyina ye mfa ye support ye yan de na nyame enhira ye nyina aha na ye do besi yakra mo bye bye